se same 8. tačke tiče, ona nije predviđala nešto specijalno za srpske ustanike, sem amnestije naravno za učešće u ustanku i nije baš najjasnije definisano kako će se to rešiti odnos između Turske i Srbije, pre svega ko će garantovati srpskim ustanicima da ukoliko puste tursku vojsku na teritoriju Pašaluka da se neće ponoviti stanje pre 1804. Zbog svega toga Srbi neće prihvatiti Bukureški mir, odbiće da potpišu mir i u stvari da se ustanak završi i nastavit će se borbe. Sad, Turska naravno ima odvezane ruke i uspeće da okupi ogromnu vojsku, smatra se preko 100.000 vojnika i napadne srpske ustanike. Srpski ustanici očekivali su naravno turski napad i debatovalo se o tome na koji način će se braniti srpska država. Jedan deo vojvoda i sam Karađorđe smatrali su da Srbi ne mogu da brane teritorije Beogradskog pašaluka, čitave teritorije Beogradskog pašaluka, pa je Karađorđe predlagao da se front skrati i da kao 1809. srpski ustanici negde na Moravi dočekaju tursku vojsku, će front biti kraći, pa će manja srpska vojska mnogo lakše uspevati da koncentriše svoje snage, je čitav taj teren bio mnogo pogodniji za srpski način ratovanja. Međutim, jedan deo vojvoda je smatrao da će moral opasti ukoliko se front bude skraćivao, da se mora braniti po svaku cenu svaki deo srpske teritorije i na kraju većina je izglasala taj predlog. Smatra se negdje Karađorđe koji već boleštljiv u to vreme nije imao ni snage ni volje posle dugih rasprava sa svojim vojvodama već godinama da im se suprotstavi i odlučio je da podrži ovaj plan. Srbi su na celom frontu rasporedili svoje snage i čekali su napad turske vojske. Tursku vojsku predvodio je sada veliki vezir Huršid Paša koji je već godinama ratovao protiv Srba i prosto daleko nadmoćnije turske snage uspele su da poraze srpsku vojsku. Najveći otpor davao je Hajduk Veljko prilikom opsade Negotina, jedan od najvećih junaka prvog srpskog ustanka. Zanimljivo je da Hajduk Veljko nije bio ranjen ni u jednom od mnogih bojeva koje je vodio, međutim prilikom opsade Negotina jedno topovsko đule ga je pogodilo prilikom redovnih njegovih šetnji na bedemima, inspekcije u stvari svojih turskih trupa i tako je završio jedan od najvećih junaka Timočke krajine. Njegovom pogibijom u suštini prestaje efektivno da postoji čitav taj front, tu se srpska vojska raspao, što naravno utiče na čitav front srpske vojske koji se takođe raspada. Srpska vojska se povlači čitavom linijom fronta i Karađorđe će pokušati da kao i 1809. zaustavi to napredovanje turskih trupa na Moravi. Takođe Srbi su negde očekivali da će kao i 1809. ruska vojska sada doći u pomoć i spasiti Srbe, međutim do toga nije došlo. Srbi su se branili koliko su mogli, davali su kakav takav otpor. Jedan od najvećih Srbi su pružili kod Zasavice 1813. godine, gde su svi Srbi izginuli čuvajući ostupnicu ustaničkim snagama i pre svega civilnom stanovništvu koje se sada već panično povlačilo na teritoriju Austrije, a kada i sam Karađorđe izgubivši nadu u stvari da stvar može da se preokrene i da je ustanak u stvari izgubljen i on prelazi na teritoriju Austrije i time je negde konačno slomljen prvi srpski ustanak.
Neki delovi, recimo Miloš Obrenović se branio još u Šapcu, razmišljao je da tu pruži konačan otpor Turcima, možda tu negde preokrene ustanak, međutim do toga nije došlo. Takođe određeni deo srpskih ustanika još se branio na Deligradu, međutim i oni će uskoro biti poraženi i time je u stvari konačno slomljen prvi srpski ustanak. Završio se jedan od najznačajnijih perioda u istoriji srpske državnosti, srpskog naroda, a za njim je usledio jedan novi period, gotovo čitava godina turskog zuluma. Prosto Turci su se svetili srpskom narodu i smatra se da su stotine ljudi na najzverskiji mogući način ubijene širom pašaluka. Što se uređenja i organizacije ustaničke države tiče, spomenut ćemo samo da sam ustanak od svojih početaka imao je neku dozu demokratičnosti. Prosto gotovo sve značajnije odluke donošene su na narodnim skupštinama, koje su bile tela sastavljena od nekih viđenijih Srba, pre svega trgovaca, hajduka, nekih učenijih ljudi, mada malo manje poznatijih vojvoda, i uglavnom su oni na tim skupštinama donosili sve bitnije odluke o vojnim operacijama, uređenju vojske, donošeni su određeni zakoni takođe o tome na koji način i koliko poreza će biti prikupljano. Međutim, ne smemo sad misliti da je to Narodna skupština u pravom smislu ove reči, kako mi danas shvatamo, daleko je to te institucije parlamenta, ali eto, bilo je određene doze demokratičnosti u prvom srpskom ustanku. Inače, skupštine su se održavale redovno, gotovo svake godine, a bilo je godina kada je čak i nekoliko narodnih skupština organizovano te godine. Na jednoj od tih skupština, 1805. godine, skupštini u selu Borak, došlo je do stvaranja praviteljstvujućeg sovjeta. To je bio jedan organ koji je pre svega stvoren kao i zamišljen u stvari kao jedna vlada koja bi ograničila Karađorđevu vlast i pružila vojvodama mogućnost da se oni malo više pitaju državi i u stvari njima dala vrhovnu moć u toj državi. Od svog osnivanja 1805. kada je za predsjednika izabran Prota Mateja Nenadović, došao je u sukob sa Karađorđem. Prosto Karađorđe, koji je smatrao da je zadužio srpski narod i samim tim što je prihvatio teret voždovanja u prvom srpskom ustanku, da sada ne zaslužuje da se tako ophode prema njemu, da zaslužuje jaču vlast u zemlji, a Nenadović i posebno još od Aleksa Nenadovića, to je bila jedna izuzetno uticajna porodica, Aleksa Nenadović, da nije ubijen u seči knezova, verovatno bi bio vožd prvog srpskog ustanka. Njegov brat Jakov Nenadović smatrao je da Karađorđe ne zaslužuje da bude iznad njega, tako da dosta je bilo sporova sa porodicom Nenadović, koja je negde imala najveći uticaj u praviteljstvujućem sovjetu, i Karađorđe. Međutim, Karađorđe je ovaj sukob rešio u svoju korist. Ovo je prvi predsednik Sovjeta, Prota Mateja Nenadović, i taj Sovjet će 1811. biti pretvoren, i to treba spomenuti, u svojevrsnu vladu u kojem će postojati popečitelji, to će biti ministri u stvari, poput današnjih vlada, ministri finansija, vojska, unutrašnjih poslova. Treba spomenuti da je i Dositej Obradović bio član te vlade kao ministar prosvete, popečitelj prosvete. Kao što sam rekao, vožd Karađorđe je taj sukob sa vojvodama i sa Sovjetom rešio u svoju korist. 1808. godine na Skupštini u Beogradu odlučeno je da vožd Karađorđe postane nasledni vožd Srbije, znači da će i njegovi potomci vladati Srbijom, a njemu je negde tim odlukama data apsolutna vlast u državi. Kad smo već spomenuli te sukobe vožda sa njegovim vojvodama, treba da kažemo da su često završavani vrlo nasilno. Mnogi vojvode su proterane, među njima recimo Petar Dobrnjac, a bilo je čak i slučajeva kada je vožd
prek kakav je bio često i ubijao svoje političke protivnike.